Koinono lokai teso papake esapat Abongokin Aberu Okoke erai Ateker ka ekienit Ninabu Angela Arionget Aberu ke Ojobiro Okodaria okilerike adiekete na ka Ateker kech. Buno kilen kangina chun mereka len boyo ken. Chun bongi la. Agiuna ekamita kiri. Enga siti bale jibore jai. Ore mamle mo kliniki koni. Agola tutu. Kwenye batu. Hambiri bori soma ingina mambore jinda. Olo munne nyokera pesa ina gola mam jijeni soma. Enyoni warara mjijeni. Yali do buiko kuno dola da tetna ali mo kuno. Ijona ipukuna kira. Igororo ikwana. Yuna ipukuna kira dalo si we. Nisi nakini si soma uni. Nara joma mjijena ai hile. Ojobiro da lopet ko cham adiakarete ke. Ope Obongokin yare manete na popere yare eto pele bobo one another one baso jara kido neredejo kule babarasi Sama jo edukone kede ngwage ngalmoni yesibe polo do kwana edukone kede jo do bobo biya yi akupa mo jo akiro mame nyunyuri kinde bale libu ne beti ngasadu mne ko ba anyunyuri kindara berna ko towo mye se mekengo to bati akola na mamye se joto yesi dia kana taris bisa Ojobiro da lopet ko cham adiakarete ke. Okay. I Arabe dia kana te kana seke. Sake ne mamli limo ti sebe wuri tije. Ateker Etoron amojo ngo madele na twani totoke Ojobiro kanu iganyiti Okoke edukore kida Aberu Okoke ibore da bu ije ka Ateker akutaki ni nyesi da idasi uni kede emere keki. Potitu ngalua bu kere itoronata aswomso etike Ojobiro chairman lo ebuku Juventine ojangole nyesa abala ebe ba adaka kinyes Ojobiro ile uchukoto Ateker ke. So akesa pola ebe ada Ojobiro aina na Ateker na ikori boki kongwera unostunga luite bale rasa achuda anu angese do petungana ikwe kini jailo si bobojo ne Aberu Okoke. So erele chude Ojobiro ijeni dobe araina Aberu Okoke kwa kini jailo marneke do ba linyo mangi na chebero na wayara ikotoje chabangora anu aori Akironu ipajan Abongokin pon mamu Ateker chama kiniti ere keniti ayawu ile chule silokono to Ateker ka natarte sokere kanuka TV is tolbate daiti Ngora district.